Assalamu alaikum урматтуу мекендештер жана биздин Базар баасы YouTube каналыбыздын көрөрмандары, жалпыңыздарга assalamu alaikum. Туугандар, биз бүгүн Алай районуна караштуу Гүлчө мал базарында турабыз. Бүгүн 2021 жылдын 11 сентябрь. Саатты карасак 9-дан 18 өттү. Күн тийип турат, абанын температурасы 25 градус ысык алайда. Анда эмесе биз мына Торпок базардан баштайбыз. Жаш Торпоктон баштап саануй букаларга чейин сиздерге бааларын билип беребиз. Андыктан биз менен болуп туруңуздар, биздин артыбыздан келе бериңиздер. Кетсек деле ошол да. Ака, мына Торпок канча деп атасыз? 35. Торпоктун баасы 35 миң сом. Бул канча айлык чачылы окшойт, байламасызбы? Канчага келди экен, канча бербедиңиз? Сурайлык. Жаш сурайлык. Бүгүн мал өтө көп түшүп тур да. Аланын баасы канча экен? Канча болду мындай? Токотер жери канча? Канча түшкөн? Мен канча болгон? Aldın mı? Kimiki? Kança tutasın? Çoğunken kança tutasın? Kim var? Kança geldi? Geldi, vermedim. Özün köyce, pazarski mi? Жазда алынган ба? Бирок чоң өзү. Меникинен келгенде филактисинде алып меники чоң болуп турат. Мен жакшы топтом. Жазда канча алдың эле? 28. Чоң уй болуп турган экен, сатпайлы койду. Бай жазда алынгандардан? Эмне канча болду? Оны эле кем сатабыз. Канча деп атасыз? 28 болду. Байламас окшойт, а? Байланбас. 28 миң сом деп атат экен ушул Жаш Торпок. Канчага келди? Эле азыр айтып атам. Саламалейкум. Бар эркектер отур. Канча деп атасыз? Мына 36 атам. 36 миң сом. Мына эркектер 24 атам. Мен болушун айтып койсузбу? Болушун эле. 32 бередиңиз. Кичине кошсо бересиз да. Канча болду экен булар? Бунун ажы канча экен баасы? 35 экен. 35 миң сом. Ака, канчага бербедиңиз? Ака. Жаш Торпоктон окшойчу. Ака, мына экөөнү канчадан деп атасыз? Экөөнү? Баасы бирдейби? Мунаны канча деп атасыз? 25. Кем? Буларын айтып коер. 25 болушу. Мынаңыз чакамаңыз. Болор одан эле болбойбу? Тура келсе алып коюн деп атпаймынбы? Ара жүрөм жатат. Болушун айтсаңыз. Каза турбуктар, ошо алайын деп. 25тен сал. Кымбатыраак болот да. Кеп сурадар экен. Базарчы эмесмин да. Базарчы эмесмин. Мен же дыйсам. Сурасам кымбат сурап. Бош эмесмин. Ака, мына канча? 20 миң сом кеми барбы? Канча кеми? 18 миң сомго берилбей турмак. 20 миң сом деп турат өзү. Ака, айдырап кетиңиз муну? Айдырап кетиңиз. Караштуу Будалык айылынан келиптир. Топтун баасы канча экен? 2.35тен бе? Эркек Торпоктор экен булар, 35 миң сомдор. Базарский же, айылдан келди.
Bunlar sizler Bozor Bası YouTube kanalını görüp жатасыздар. Hazır mı? Mayda torpoqtар тартып келді. Hazır sağımlыларды қаншадан болып жатқан үстіртен biraz bağlarını біліп бересіз. Aka mынау uydu қанша деп жатасыз торпоғы менен? 70 000 сом торпоғы менен. Қаншаны туып тұр бұл? Қаншаны туып тұр? 5 түү. Торпоғы ұрға чыққан, а? Ұрға чыққан, а? Торпоғы ұрға чыққан. Қайсы айылдан келді ака бұл? Ha. Çoğun karakol. Çoğun karakol değil. Turpoğu menen kaça gerek mi? 70 km. Kaçıncısı bu? Bu bunlar Kaşgarlık. Anamdan ortadoğu. Bunları koyalım. Buna 70 odasından. Bunları çağına koyalım. Kaça vermeydiz? Ben 65. Ben 61. 65. Ben 61. Kaşka ben 65. Ya buna uydum bana kaç çeken? Torpoğu kaçancısı? Birincisi mi? Birinci torpoğu ken buna 70 000 son deyip bas. Baylamazken ha? Torpoğu da yapıyor. Erkeğiyken torpoğu. Ha. Var mı onda? Ne Tuğral'e ayıktım oku tar çeçken de var. Kaça gitti şimdi? 86 yaşında ayıktım bu sana. 86 000 so'mga gitti. 86 000 so'mga gitti şu torpoq. Torpoq tuğu ekan. Aka qanchani tutib turman, aytib qo'yingchi. 4 tuğanı gibi aldın mı? 4 tutuğan u ekan. Torpoq erkek. Torpoq erkek ekan da bu. Мощный. Мощный, сочный ekan. Так. Ya buna Qunajinning bahasini aytib qo'ychikam. Mana. Ha. Dolarını aytingchi. 35 km. 35 ming so'm kami var mı? Qanchaga berib edingiz? 30ga berib edingizmi? Sarı xilosini berib berganingizga beryapsiz-da. 30ga taqirlab olmaydi. Keçine veresin. Ay, Sen veresin. 30ga keçini versen beradi. Bunangiz qancha bunangiz? 35. Çoğurak ekanda? Budan kaçta kaçılak bular? Yemeği çaylada çıkıyor. Oyumuzda değil mi? Kaçıp kalsaydı. Kaçsa gerek ha? Kaçsa. Kaçış mümkün değil mi? Bizde men buna ben Türkiye'den Bir kalan kıdasına bari. Bunlar çetmiş bozga vermeydi. Aka bu hem qaysi yerda jaylada жүрүп Kulölde жүрүп келди. Mına uyumuz qancha uyumuz? 74 kilometre 1000 so'm qarasın. Bu erkek bari bir Torpoq erkek mi? Yaşlı uy o'xshaydi ha? 300 ekan, 1 2 3 tugan uy ekan. Mına 300 ekan ha? Torpoq erkek, torpoq ham dadil ekan. Qanchaga berib aytam deysiz? 74 000 so'm talash o'tamiz. Ko'p uydim basın canım. O'xshash qilib. Ha? O'xshash qilib. 65 mingga beriyorum deydi. Torpoq erkek ekan.
Torpak erkek yine surkaç. Осы жерде ұқсас емес. Qancha torpaq ekan shu? İkincisi. Buna qancha deysiz? Şimdi 33'te almam. Kazanlıkı. 33'lerine devre koydular. Neler bilmiyorum. O eti yaxshi degan. Ne so'yish qilawlar? Bolalarni bilib cho'zdilar. Ha. Bolalarni bilib cho'zdilar. 33 kalgan mı? Aka sizning unajlaringizning bahosi qancha bo'ldi? Bunisi 40 ming. Sarısı Bunisi 35 ming. Sarısı cho'ngroqmi? Semizroq. O kadar qanchalik ular? Uni bilmayman. Qatsa kerak, ha? To'sib bilmayman. Talaga yurgan. Qaysi qiladi? Qaysi ayilda yurgan? Jaylon ayilga chiqasizlar? Ish qilib? Yaxshi. Qanchaga keldi aka? Kelyapti. Berib aytasizda. Bunisi so'yib turadi. Sevdir. Ama uyda qancha o'tasizlar? Ha. 65. Qisir ekan, ha? Je bo'z bu. 65 ming so'm dedi, qisir ekan. Qanchaga bermay qo'ygan, bolalarni aytib qolachi. Odan ıldi bo'lmaydi. Odan ıldi bo'lmaydi ekan, 59 dan ıldi. Akamlar qizildin bahasini aytingchi. 55 mi? Ha 4 dan 55 dan mi? 1 2 3 4 ha? Toqat erjerini aytingchi. Qanchaga berib qo'ydingiz, o'shani aytib qo'ying. Bunlar yok onun 103 sıra. 100 ga. 103. Ha 103 ga. 105 ben verdim. 103 ga so'rab turibman 2 vaqtda. 105 deb talashib turamiz deydi. O'shanda 51 jarımdan bo'lib qoladi. 55 mingdan kami bor ekan, qisqasi 55 ming bilan 50 ning o'rtasi ekan. Assalomu alaykum. Desin. Efirdagi tutadigan asli shunsa. Qancha ekandan bas? 70 kilo. 70 ming so'm kam bor. Qancha bermay qo'ydingiz buni? 60 ga berdim. Qanchani tug'an? 3 tüyü, 4 tuttum. Rakamını 1 2 3 4 5 tuttu ha? bilmiyorum. 3 4 tuttum. Torpağımını alıp cana alıp. Erkek bu kaçı var? Bu erkek ekan. Bu erkek. Alavuydu sırayla çıkma alavuydu. Alavuydu bası kaç ekan? 46 kam var. 46 ming so'm kam bor ekan. Enchiga da. Enchiga. Bo'z bu qisir bu. Evlan kuyruq kayıp. Qisir bu. Kuyruq kayıp. Kat ha. Beni tartarsa suktan tamşan kadar savaşsa olur. Gayra. Söz kaldı oradaki. Ya buna qulacın qancha ekan? 60 kam. Qanchaga bermadingiz? 55 kam. 55 ga berib aytasizmi? To'y elaga? Jazo to'yi, qishda to'yi. Bo'z o'xshaycha emas-a? Жазып tursa kerak. Qochqon bo'lsa-da. Qochqon dedi? Ha, satılak.